abebyo kwerinda omu district ya Kikuube okutandikira ahari police UPDF barikurinda ebihome hamwe n'abandi bebembezi. Entumwa ya president omu district ya Kikuube bataho orukiiko kumaraho obutiikirizingana obutwire hagati y'omugiiga William Mugabe, abatura ba Rwengabi hamwe n'obukama bwa Bunyoro Kitara barikufa itaka. Omu rukiiko oru okwiriwe obukama bwa Bunyoro Kitara, Fred Mugenyi Rukiya yagira ngu itaka ryona erikwenda kubitanisa n'ery'obukama. Eitaka lifokere itaka kandi nimanya kurungi nti mukuru RDC ensonga eno na ofisi yawe kagiikyawo iyo wenyine nayiwe okayijja mirundi etali hansi ya 2 ng'ombe na dadita RDC mu government tuleta restricted property y'obukama ya Kabuonya hunting grounds. Orukiiko oru rwaba omu busenta bwa Rwengabi omu muraka gwa Kaseta omugombora ya Kabuoya. Abasura omukama askari omukama, they're the one who have been hunting there, and when our grandfathers came this way, they found that land free. Those Abasuras could come and sit with them, they discuss with them, they go hunting down the escarpment. We don't expect any virus in this land. We shall have other meeting on Thursday. At his or at our boss's office. Mulinde obusinge. Okorkusyo. Kyakana tukwikara mu rukwatu rukusembe yansongeno. Kyakasangara bebere meeting matoksiyena. Embera etusangire hano leka niko ikale kwika kyakana. Ginma wanu wangu ezawa kupekumentu kyakasangwa mwenga mbili. Nicho chenye ekikuru kya Vincent Opio Alpha omuhwezi wa chairman wa district ya Kikuube yagira ngu entaro z'itaka nizenegezebwa abarikwenda kunyaga itaka ly'abatura. Haliyo omusirikali akwijaga hano, omusirikali ogu akwijaga hano bakumweta Captain Andrew, akora na Marine Department ya UPDF, na ija hano natinisiriza abantu nabatera nabahahaza kandi naragira aba security kobe balesere hano nabasajja banda batali mu uniform abasirikali batera abantu bokya majuga abantu basise n'ebintu by'abantu. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.